بله وکما دیت داخویانی هپیمانیا که دو آزادی در جه اوج بحث کند بیشن او انجام این که ما جه هل بجارتنان دخواست هم بو سروکماری هم جی بو پارلمانی به دست نخستنه بگمان لناو آلیگر و دنگدر این هپیمانیا که دو آزادی که به سرکشیا هدف او هپیمانی پیکات بو هل بجارتنان گلک رخنه هدف بخواهد نکرن گل اف رخنا جرب بون یک دوگوتن آماده کاری باش بو هل بجارتنان نهاتو بیا کرن بر بجر خیلی سروکماری در نخست یان لیپرانی چپین ترکا را رکتن به ناو چپین ترکان به ناو وان دربازی ناو پارلمانی بون اوجی بو صدم که هنگ ناراضی بون دناف کردان دا یانجی دنگ در این وان ده چه ببین به صدم که چند کرسیان لگوری هل بجارتنین برای جدس بده هدف بخوشی وان رخنیان کم زده برچاو دگره قبول کریه ده بجه همگرک مکاریزمین رخنه گرتن و رخنه داین زیده تر بکار بگیرن به تایبتی او هفیمانی بخواه ده به هر یک بالی خواه هم رخنه بکه هم جی رخنه ده بده سر و مجاره برز افق اوراس شروعکار سیاسی جستنبول لگلمه ابرز اوراس ما باش هفیمانی که دو آزادیه یکم جوینا خواه پشتی هل بجارتنان گر و نرخاندنا روشه کرد چه قناخک برای اول پیش یا وی هفیمانی هیا؟ İttifakın taşıyıcısı Yes, Partiya Kesk ev dinavê hevpêmaniya de bû piştî demeke Kurd ku nekarîn dengderê wan jî nekarîn ku navê partiyê jê ber bikin ji aliyê din ji ber dozagirtina HDP gelekî rexneyên ku hebûn hatin veşartin lê dema ku em temaşayê dengderan dikin êdî dengder dixwaze bixwe berbijêrê xwe dest nîşan bike li Tirkiye hemû partî berbijêrên xwe ji navendê ve heldebijêrin li pêşiya me helbijartinên xwe cê hene û ev dengder dixwazin ku berbijêr ev ji alî wan bixwe ve bêne destnîşankirin û ez bawerim ku rêveberiya HDP jî wê pê guhartin û nûkirinek dê tê de çêbe lê hevpeymanî betaybet hevpeymana ku lêgel tîpê hatiye kirin ku bû sedem deh panzdeh parlamentaran vonir nabikin yani hevpeymaniya ku lêgel sê aliyên çap hatiye kirin peywendiyeke tak laya nebû çi sûda wê ji bo HDP nebû gelekî ziyanên wê ji bo HDP hebûn yani ev jî dê bi başî bê nirxandin yani ev tiştên ku li ser rêkeftinên ku li ser برز اوراس HDP تو دبیجی که HDP دی ریوبریاخ بگوهره پرسکری که HDP بگوهرتنا ریوبریه چاره سر ببیان HDP دوی گلک تشتین دن بگوهره که بکار به برسفدر به بود دنگدرین خو haklısınız. Yani yönetim Rastî değişimi bij derken yani beraberinde dema bir ku zihniyet değişimi. behsa guhertina rêveberiyê tê kirin divê fikr û zihniyet jî bê guhertin ji ber vê divê demokrasiyekî komînal bêjî bijîkirin û nabetinê li ser kaxezê bimîne bi taybetî dengder dibe bibe xwedî biryar û mekanîzmeyekî li gorî vê bêdanîn û cuda be ji partiyên din jê ber vê rêveberiya HDP û rêvebirinên vê ku dema ku AKP ji van re dibêje ku berbijêrên ve ji qendîlê ve têne diyarîkirin dibêje nexêr em hilbijartinê pêşwext dikin hûn jî رخنه گیدن جه همو جاره جه HDP تی گرن دبیجن HDP دنگدر خسکن ناف سرگیجیه که دنگدر به تایبتی اوی کرد نزانن HDP پارتیه که کردیه یان پارتیه که زیدتر برف چپین ترکاده چه پارتیه که ترکیه وان رخنانا هم بخوشی بره zaten parlamenterek bun ji çepên Türkiye di nav HDP da çi qasî di cihê xwe da dibînin yani ev rexnan rastin yan nav HDP kendini bir Türkiye partisi olarak HDP xweveke partiyeke Tirkiye da nasandin lê dibêje ku pirsa Kurd ji karên wanên herî li pêşe dema ku behsa partiya Tirkiye dibêje yani behsa pirsgirêkên serekê Tirkiye'de li bendê ku nerîne xwe bîne ziman Tirkiye di parlamentoyê de li ser her mijareke Tirkiye'de helbesta siyasî werdikire û nerîne xwe têne ziman lê raya giştiya Tirkiye
د مجارا پارتیه که ترکیه ده به آسته که ناف دولتی ده جی دما کو شرک دبه لبنده کو اف پشتوانیه ترکیه بگه با نمونه دما کو لیبیای هزین هفتر و هزین دربجی کو هفدیتین هاتا کرن جبر و رخنل هاتا کردن یعنی دما بحثا سناریویا ولات شین تگرن و چه بگه و دمی اف ده مراق کرن و ده مجاره ده هدف یانجی یه سپا بخوا دوی گلک خو نوجان بگه و دوی سیاست خو کور برز بگه روسار از پرسیارا قدیجی بکم دمیرتاشی گلک رخنج هدف گرد حتی گوت کو از سیاست اکتیو دور بکویم راستی اگه هیا دنگدرین کرد ین هدف زیادتر دمیرتاش آخافتنی دمیرتاش بوان گرینگن برای و رخنه دمیرتاش ین کجا هدف ور گرد چقاسی دجه خدایه و چقا نراست بویا که هدف گوداریا دمیرتاش دهنک مجاران دا بو ویل بجارتنی نکر HDP Demirtaş هدف arasında aslında دناور diyalog var. هدف و Yani دمیرتاش Demirtaş'ın yaptığı دیالوگ که eleştiriler, یعنی افرخنین کو دمیرتاش haklı تگره eleştiriler ve bu راستی دا eleştiriler اف تشتکی dikkate حقه alınıyor. یعنی پیوسته Ama برچاف gördüğüm بین kadarıyla برچاف تنه kamuoyunda ورگتن sanki لی بقاسی کو HDP از دی ve بینم Demirtaş دناورای arasında گشتی دا temel bir یا کو ayrış var. Bir جداهیک دا merkez نافبر eğilim هدف و olacağı دمیرتاش varsayılıyor. دا هیا Sayın Demirtaş یعنی bunu برز özellikle دمیرتاشی reddetti. و که HDP'den رد ayrı که bir کو politik pozisyonun söz سیاست konusu کو olamayacağını در وی هدف söyledi. هبه Bu tartışmaların kendisi اف گوتو önemli. بیش کو بخوای Demirtaş گرنگن cezaevinde دمیرتش ده aslında bir گرتی politik گه دا boşluğu dolduruyor. لراستی دا O yüzden والله HDP که سیاسی yönetiminde تجیکر biz جبر و politik boşluğu yarattık diye رهبری düşünmeli. هدف دوی هزراوی که بگه Aktif بجا siyaseti چما ما bırakıyorum او والهی derken aslında چه orada bir کرد اما کد kinaye بجا yapılıyor. از بحثا Zaten از ilerliyor. سیاست ها Bir اکتیو aktif siyaset بردم içinde bir یعنی organ لراستی دجم üzerinde نه دنوا siyaset سیاست yapılıyor اکتیو ama ده HDP لز برسازی که kitlesi سیاست Türk دیگه halkı لی Selahattin فراکسیون Demirtaş'ın هدف و görüşlerine خلق کرد çok değer veriyor. O گلکی yüzden گرینگی ده در نرین صلاح الدین دمیرتاش و باشه گلکی برز بکتر راست کی نها گرینگی هل بینه بجارتنین خوجهیجی برای و دانا هذا بد بيجا جبركو خلق ما قالك رخنا جماكر امي بو ازمير اسطنبول وانقره بربجير خود درخينن رايا والسرويه كي تشيا يعني بنارينا و هذا بد باشتك كو بربجير خدر دخه يان دوي تشوا نزيكي هل بجارتنين خوجهيبه Şimdi muhalefette genel olarak نها AK Parti'nin بگشتی başarısı üzerine اپوزیسیون bir tür bilanço oldu. لسر Temmuz ayı سرکفتن itibariyle AKP ده هنه که kongreler بالانسک چه بو yapacaklar. یعنی O ده yüzden تموز ده و şimdiden کنگره partilerin دست پی بکن و جنها و kongre پارتیان yönetimlerinin ne لره و yapacağına برنه ilgili کنگره ده و görüş چه بکن belirtmeleri doğru değil. نرینین خوا Mesela اگر بینن Temmuz'da زمان نراسته kongre بوی olacak مونک HDP'nin, تموز ده و CHP'nin کنگره چه sonbaharda به olacak. Bu tür جهپل kararlar پاییزی o و چه به kongrelerden یعنی çıkan اف بریارانه و دوان کنگره yöneticiler آن ده tarafından بین belirlenir. درخستم به تایبت Tabii رو ki برین کوچی کنگره HDP'nin تن ya هل da بجارتن Yeşil Sol'un تاکیز aday هدف çıkarma hakkı یعنی vardır. یه سب Bunu ما bir فی وان tür هیا taktik کو mücadele olarak, بر el yükseltme بجێرا olarak görmekteyim. پێشکەش بکەن Doğru هەوژی دویان olan بەکە yerel تاکتیکێک seçimlerde ببینن AK لە Parti ڕاستیدا دە yönetimine هەلبژارتنن karşı خۆجهێدا ortak لە adaylarda هەمبەری buluşmak. AKP Bu bir ئەگەر pazarlık بربژێرەوانیان هەف adeta بەش هەبن süreci هەنێ ئەڤژی olarak بازارکردنەکە el و yükseltme, ژێن öyle نەهاوە دەستی خۆ باشه بەهێز دکن دوێ مجارێدا یک پرسیار اگه داویش از ایوه بکن ببورن هفپیمانیا کدو آزادیه بنارین آوه چارانی ویسایده چاوبه tahmin ediyorum از تصور دکم کو onun dışında هدف diğer ل Millet درویوه İttifakı bileşenleriyle de لگل yan yana آلی gelmeyi نهف منیا düşünecek. ملت Çünkü جی Türkiye'de و temel به mesele جمهف جبر yerel کل ترکیه yönetimlerin مجارن yetkilerin گشتی arttırılması. رهبرین Mesela خو bu جهیو konuyu زده çok کرنا etraflı دستلاتان و olarak یعنی اف مجار Deva گله که به همو Partisi آلین و ön plana لگل çıkardı. دوای Ali اف Babacan ده ön و plana پیش یعنی çıkardı. علی Diğer بابا partiler جان zaten ترکت geleneksel خسته olarak پیش merkeziyetçi پارتین دنجی partiler. بگشتی Yani پارتین yeni dönemde ناوندینه یعنی mecliste ده anayasa قناغا نو ده tartışılırken de ده پارلمانتو ده HDP کده konu ما merkezli بحثا bir دستور tutum بنگهین alacaktır ve بکرن Avrupa هدف دوی Konseyi که yerel به yönetim özel مبست güç بگیره artısı bir و dönem AK وکه Parti'nin de یکیتی altına اروپا کو imza وکه attığı شرط بو کو metinler önümüzdeki دمکی süreçte برین çok ها daha کو ön AKP جی plana اف متن çıkacak, امضا kıymet کربون kazanacak. اف جی بکنم گلک پلان سپاس هدفی کن ها با پیشه برز گرینگی افق خواه بود براس شروع و کار سیاسی گل استانبولی گلمه بوی گلک سپاس